weche manyien. Pogruok e paro medonenore duond bura mar ODM ewi tiyo kanyakla gi piny owacho bang' moko kuom jokanyo ma duond burano riwore gi sirikal e kinde maten duond burano to ramonegi onge winjruok moro amora mar siasa e kind gi UDA ma oyangie bura mar ODM bade ma imo mar piny Kenya motisi kaka Western Region Convention kama moko kuom jokanyo oseo jagoro mar duond burano kuom seo jotelo moriwore gi piny owacho ka moko to sire lwedo. Eromo manotelie kod jatend ODM Peter Anyang' Nyong'o kod jakom mar Gladys Wanga e kaunti ma Kakamega pogruok e paro no ochako neno kendo ewi ka ODM ne sirikal kata oyo. Moko kuom jokanyo nyiso ni ok girwako bedo ni ODM tiyo machiegni gi sirikal. Na saa hii tunasema itafika wakati baba ametoka kule AU. Tutakuja hapa na party leader muwe tayari kutueleza are we in the government or we are not. If you don't do that, you are going to end up with two ODM. You will have ODM in government and ODM in opposition. Moko kuom jokanyo to dok ne okang' mar ODM tiyo kod tend William Ruto. Kwa hivyo mimi naeleza viongozi wenzangu hapa, wacheni kujipiga kifua. Siasa bado mbali, tupange vile ODM itaingia kwa serikali 2020. Ndugu Hamisi na ndugu Cindy, I'll call you to order, the two of you. Now know that I'm the deputy party leader. Sasa nyinyi mnapigania mambo ya park. Na jana tumeambiwa Azimio we are the majority. Sasa anza kupigania mambo ya park, ya budget, hizi kamiti zingine kwa sababu sisi ndio wengi kule bungeni. Mheshimiwa William Ruto, sisi kama chama hatuwezi ingia katika UDA. UDA imekufa. Imekufa hajakufa. Kama imekufa yeye akuje. Tuongee na yeye kwa faraga hivi, tumwambie toa hizo nguo za yellow, ingia chungwa. Tuone kama tutaosha wewe, watu wakikubali tupe wewe uende mbele. Na tumesema sisi kama chama hatuwezi kuwa ndio wale ambao tunaonekana kupambana na wale officials wetu ambao tulitoa wakaingia katika serikali. Hiyo tulijadili pia tukakubaliana. Lakini haimaanishi kama kuna jambo la kukosoa hatuwezi kosoa. Lakini we cannot be seen to be fighting. Kata obedo ni moko kuom jokanyo oseo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom kwedo wach mar tiyo kanyakla gi sirikal. Jokanyo mamoko to odok ne Edwin Sifuna. We in the party sourced Sifuna from his professional work to bring him to the party, and he has been doing an excellent job since then. I'm a civil. So let us support him. We in the party support him. Let the people support him. The guy is built for the future. I'm a civil. The guy is built for the future. You know what I mean? Sifuna is one of the most brilliant and visionary leaders of our party. Aheshimiwe. Na kama amefanya makosa kidogo, we have structures within the party, including the Central Management Committee, to deal with that. Jokanyo kwayo hawi makare ne ogai maduon bura no Raila Molodinga elaro content kuku mar rok pinje Africa AUC mayiro mare timo juma manyien. Kabla tuanze mkutano tafadhali. Nyasi mar hingo higni 20 maduon bura mar ODM igeto chaka yanga e county ma Busia tarik 28 dwe ne.